representative wa kanisa itemine ria kugitira mare maturigiceirie na njira ya kubanda mĩtĩ. Aikari maitura ria Bori na matura mangi mare marigiceirie kaunti-ini ya Meru ni manjitie mubango wa ubandi wa mĩtĩ makibeo miungurwa ni ministry ya mare maturigiceirie. Na vile tumeendelea kuiangalia nurseries na ile challenges ambayo wana face, ambayo kama serikali tumesema tutawasaidia kwa mambo ya mbegu, kwa mambo ya technical know-how. Watu wa Kenya Forest Service wako hapa, naanza ecosystem conservator atatoa maofisa ambao itawapea mipangilio ili utunzaji wa miti ikiwa nursery mpaka wanapanda. Ministry no yugete ni ikinyaria mwanya aikari ya matacoketie kuona marathie makimathomithagia mĩtĩ miega iria ingikũra gũkũ na njĩra cia kumimenyerera. Na tunaambiwa hakuna njia ingine mzuri ya kuzuia hiyo majangwa kushinda kupanda miti. We are not restoring as fast as we are cutting. And if you do this without tukifanya hivyo, tukiendelea hivyo bila kurudisha pahali mambo ilikuwa, this will become a desert. Kumana na wongerereku wa utemi wa mĩtĩ, muingi ni ubinyereirio kubandaga mĩtĩ 10 thĩinĩ wa kĩmera nĩguo kunyibia ubotekeku wa kwaga mbura matũra-inĩ maya. In Eastern, we are among those people who have embraced so much the 2022 issue, and we are supported even though the rains have not got up, but we have enough seedlings to plant in our nurseries. Arĩmi aya maugĩte nĩ marĩnyitanaga makabanda natharĩ ya mĩtĩ na yakũra makagayana mũndũ akabande gwake na ĩrĩa ĩngĩ yatigara makendia nĩguo mũndũ eyonere ciringi ya kũmũteithia. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi, Wandia wa Mũrĩithi.